ore wari gavana wa kaunti ya Meru Kîraitû MURUNGI na umirite weruni na kumeneria UTONGERIA BURA bukuoneka Meru rungu rwa gavana kawira Kîraitû AUGITE Meru itiumba gukirwa na njira kwejana ng'ombe imwe kirintura imwe na MANDABUTI na mirandi ya gukiria antu ire kwendeka gukinyanirio kagita gaka ni mirandi irina kiriki nkuruki nombeta kwithirwa akiuga Meru NIKUBATARA kwithirwa kiona mirandi na utonga kienda yomba kwithirwa gitana mbere ora gukwendeka mwandiki wetu wantu Anthony Kavenya na wotwa chikinya. Ule wali gavana wa kaunti ya Meru Kîraitû MURUNGI lalo mwa Meru baingi balabalatiri mene muthenyomdi kienini kia Rail Golf Club amuja Nairobi kienda kuthaka muthako wa golf kiri mambura manjuri ncheke golf day Kîraitû aidha kijuka kanya kakwalie SSG ya kaunti ya Meru na kumenele mibanga gavana mwangaza ya kunenkanira makboots na ng'ombe momoji Kîraitû akeleza gete kaunti ya Meru ni batele kuidirwe na miradi menene miradi ile kuonera imwana binge wera mbesa kireme uko yao miradi ile igokire town ya Meru hamwe na Meru Youth Service mbanga ni wega Meru tumba kurwa na iratu bya kobokobo na miringiti na ng'ombe mwe nturene turenda maendo ya manene ndene Meru maendo ya ukiria antu betu ya kirembesha mikono yao tuongere bya kuria na tauni shetu shukire nyanza kashetu kido ina kanya through Meru Youth Service ibangi ubwega tafadhali katoko Meru igitarire nikenda tuma no kuona tugetira twitira kuthekerwa Nairobi tukira uga ni atagukarika Meru. Kîraitû akithijaga na mbere na kuga kiama kia mbasi nigitikanirie kugwatanira kenda kugwata mbaru muswada kwebia gavana mwangaza obisini Kîraitû akiuga ona kethore ni leithirie ati atisoka kuromba kura kiutongera ba kaunti ya Meru kaire na wendi bega ba kaunti ino na kile bakwenda ni kuona kaunti mbega ina maendeleo na ikowa giteo kiama kia mbasi twagitire kauri ombere natuga MCS wetu bonde balinge kura cia kwa nyakawira no tugete mukikiria na tukikirika na twareza gute maendeleo ya gitumi ya gwita Meru guteka tukurona kawira binafsi ni ka Meru tukwigwa tutaukiri muno rutero maendeleo na ndiuga uno ntu te muno kwenda uri gucoka Meru ntirogere ntiringira kura kairi ni kiao kia Meru twena kio nito kwenda Meru ithiro limbere no kuona ngathiti ni tukwena rua Meru kwe number 46 rutero GDP kire county 47 hiyo ni ibwene sana rutero twa Meru na kire mambura mamuthenya umndi maguchetha golf mambura mala udholaniti ya Meru na sore bao baingi bonde ni bagwatanirite na kule kaunti ya Meru kaunti ya Tharaka Nithi na kaunti ya Embu gutenga bieni bya muthako wa golf kienda gukire muthako ujo kire kaunti ino muthako laba kuokethero wa kiguni kire gucelia mbesa ja maendeleo aru intu kwende na muno keni na giki kaledwa golf club la twina njurincheke golf tournament kana njurincheke golf day golf day ni kureta Meru na chore bao amwe pachetha golf na golf tura mbere ya antu bathwana ne itonga golf imuchezo jo kawaida ja football kana darts na tole kyo chetha golf tuka karante tole mantu ja tukonie na tumiene atatumba nya ku chi organize tuingwa tukaleta golf wekethwa Meru no tuke county chionde cha Kenya na ndija Meru akite na golf course na thirikari chionde cha county weta Embu weta Nyeri weta Nanyuki bonde baina golf course chiao na unio tukona itutikiri nyuma no nduitu county ria akite na golf course na twenda thirikari yetu ya county ijukie mantu yo na inya muno kenda tumba kuthwa twina kieni gietu no nduria guchethwa golf kwina mantu maingi muno antu bakendi irio ku kuri antu bare kuona baikamata miuko ontu kwimo kamata kale wa 1,200 kou ukethwa kwina benefit nyingi muno kire antu bonde across the board mbeci iria kwina muchetho ju munene ndene tauni mbeci iria tigwa mikawene mbeci iria tigwa moterine bara bakeya barare no candidates bara baguta ngwe bienine ni
income ine na mono ndene ya community kwa para bari responsible ke authorize manturia ya tuma mchezo juu yote kungentero ora kuombeka ibogi mantu jau. Najua kwamba katika courses mingi katika counties mingi hatuna golf courses. Meru for example hawana golf course kwa sasa, lakini ukifuatilia ni kwamba zamani walikuwa na golf course, lakini kwa sasa haiko. So tunaomba kwamba counties waweze kuparticipate create mambo ya golf courses ili hata the upcoming youth waweze kutake hii game ikuwe serious. We are looking at a situation whereby the hustlers will come and be in this tournament. This is not rich man's business tournament. It's a tournament for everybody. It has just been misled by people saying it's a rich man's game. It is not. Please, I urge my governor from both the Meru and Tharaka-Nithi and also Isiolo, because it's our ni antoveto na mostly baba ikone antova njorincheke. Tombo to wakini kinya kimo inya anywhere tumba ko nontunya wateka bila resources ichi ya kitha Meru ire tukethera tuikuma irionte abo. Kuma mji munene wa Nairobi, Beta Anthony, rangi wa Kathenya.